ngap dan sabai pi ke parlo ke bistana ban pe yakat ke video hakat ke channel kan sa ki win biang saisin hak ba Lionel Messi un saya kun persya ya Kylian Mbappe lada kan urlong hadin bangi le yo i bo Lionel Messi ule kun persya ya Kylian Mbappe haka final jongka FIFA World Cup josnem arjar arpu ar kabalalong hakatar haka ba Lionel Messi ule job bat kari Argentina kala long kum kala du hadin bakalala ban pelim ya ka Fran bat Kylian Mbappe leng ba katai bikar bat menta usnem saisin ngin sayui ya Lionel Messi bat Kylian Mbappe bakin ya kun persya apdeng jongki lada Messi bat Kylian Mbappe ken ya shibenta haka ne ka football tournaments jongka Olympic kaban sedang na du ka Arab Saudi upnai Julai jong tau usnem hanong ba Paris haka bakari Argentina kalayo ban qualified lane kala syajid ban shimenta haka Paris Olympic menta usnem hadin bakalala ban pelim ya kaladu haka Olympic kabla dep ka Brazil haka final jongka group stage jongka Comebol daka bakari Argentina kalabat akadan kabar kat baka front part kala dep ban yorung lepa hadin bakalong kari kaban sahos ya kane ka Olympic menta usnem tengin sapek hato Lionel Messi unlek nem ban mi madan yakari Argentina hakane ka Olympic menta usnem keban salong hanong ba Paris jong kari Fran namar nakaleng ukuis ka Argentina under 23 u Javier Mascherano long ka jingkang kalapli Messi banyalekai ka Paris Olympic handre ka syong hau paunrai hato unmi madan em nakamta ka Argentina under 23 hakane ka Olympic keban salong hanong ba Paris bat haba phai sha Kylian Mbappe ula deb ban ong lepa bo kwa ban mi madan ya ka Fran hakane ka Olympic keban salong hanong ba Paris namar ukwa ban penjob shibun yakin namladu ya ka Fran haka karer jongu kumtal lada kini baru arngut kinmi madan ya laka jong kari haka de ka football tournament jong kishindrang haka Paris Olympic menta usnem lese kane kan long ka jingalekai kaban saki win biang saisin haka pertehi baru kowe haka bangin saki biang yakini ki arngut haka jingalekai football kum ki players bakan sai haka de ka tournament but kamtam lada ki akan du final hapdeng jongki namar ki long tang maki arngut ki players ki bakampau lane ki seniors players ban shimenta haka de ka tournament lada kane kan urlong but haba phai shaka rule jongka football tournament haka Olympic haka baki parlok kilak teli babalai kane ka tournament kala sya banileka ya ki players balap balat ya ka arfly snem shaneng haka ba kane ka tournament kade tangna kamta ki players ki bahap haka arfly snem shapo lane under 23 kumta ngakwa ban pensyai syapi white kane ka football tournament jongka Olympic kala sya banileka tangya ki to ki players ki badon haka arta arfly snem shapo hendrai kane ka tournament kala sya free ru ya arngut ki players ki balap palat ya ka arfly snem shaneng lane ki players ki balap over age haka wei ka tim kumta Lionel Messi bat Kylian Mbappe kadon kasyan ya ki ban shimenta haka de ka tournament lada ki kwa ban yele kai haka de ka Olympic menta usnem te parlok tang ki ki kubor ngangai ba pila sneu tu ngin sai kendu haka wei pat ka video kublei shibun